Gospodin Dušan Babac, autor mnogih dela. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, jedno od posljednjih dela, to je popularna biografija kralja Aleksandra. Čovjeka koji je bio viteški kralj, ujedinitelj, sad se slavi 100 godina Jugoslavije, proklinju ga od 90. godine, a sami su srušili njegovo delo. Tu zemlju su najbolji stvorili koji su živjeli ovdje, a uništili su je najgori. A sada praviš posle knjiga o Srbima koji su bili američki vojnici, Srba koji su bili ruski vojnici, jednu sagu o Srbima graničarima, po tome su Srbi ušli, to su prvi Srbi koji su ušli u Evropu. Je tako? Jeste. Pa evo, ja zapravo na neki način idem unazad. Prvo sam obradio Srbe u Rusiji, zatim Srbe u američkoj vojsci. Oni tamo nisu bili na visokim komandnim položajima, ali su se odlikovali velikom hrabrošću i procentualno. Mnogi Srbi su ratovali i u Vijetnamu i u Koreji. Jeste. Evo, tu uglavnom neki četnici su bili na Tibetu i u raznim ratovima su učestvovali. Međutim, svi ti Srbi koji su se iseljavali i u Rusiju i u Ameriku su se iseljavali iz područja Vojne krajine. Znači, ajde da vidimo ko su ti Srbi odakle. Oni su u stvari poneli taj vojnički gen sa sobom. I ono što smo malo čas ovako u neformalnom razgovoru i pominjali, interesantno je recimo da, ne znam, u ruskoj vojsci imamo Ilju Duku kao jednog od generala u Borodinskoj bitci, a njegov rođeni brat Petar Duka od Kadara je bio u austrijskoj vojsci ratovao protiv Napoleona. Znači, dva brata u dve vojsci. Jeste, tako isto u ruskoj vojsci je bio general De Preradović, ovdje imamo Petra Preradovića. Nama je to suđeno dva brata, kao što su dva brata Anđelovića. Jedan je branio Smederevo, a drugi ga je napadao kao veliki vezir. Mi imamo takve slučajeve kroz našu istoriju. Vojinović i također Marko Vojinović, jedan od admirala u ruskoj floti, jedan od osnivača Crnomorske flote. S druge strane imamo generala Vojinovića koji je bio načelnik vojnog arhiva u Beču. Jako zanimljive priče. Šta imamo sada? Imamo situaciju da Hrvati kažu to su sve Hrvati. A kad Hrvatima kažemo da na portalima mnogih nemačkih crkava na ulazu piše sačuvaj nas Bože kuge i Hrvata, oni kažu ne, to se ne odnosi na nas, nego na one Srbe koji su ratovali u Hrvatskoj vojsci u 100-godišnjim ratovima. Pa tu vam je, evo, primjer Tesla na neki način najvidljiviji, najeklatantniji, ali opet u ovom vojnom domenu to je svakako Svetozar Borojević, koji je jedini Sloven koji je dostigao čin feldmaršala. On je, znači, s jedne strane ga svojataju kao svog. Činjenica da su ti Srbi pripadali, veću su imali pripadnost toj vojničkoj oficirskoj kasti nego što su imali osjećanje pripadnosti svome narodu. Naročito u drugoj, trećoj generaciji, ako su se ženili Nemicama, oni su u kući govorili nemački, deca su im se već. To je nešto slično kao što i ovi naši, moji prijatelji iz moje generacije koji žive u Americi, muž i žena su odavde došli, Beograđani, deca im ne znaju srpski. Znači, već u narodnoj generaciji imamo Amerikance, imamo Kanađane, nećemo imati Srbi. Nažalost, to su procesi. A pogotovo možete zamisliti tamo gde je strahovit pritisak katoličke crkve bio, gde je bilo unijaćenje, kontinuirano pokreštavanje, tako da nije ni čudo. Drugo, oni kada su upisivali tu Terezijansku vojnu akademiju, vrlo često su ih odmah tamo zavodili pod germanizovanim imenom. Onda su oni uz svoje kolege, pitomce, nedeljom odlazili na misu u katoličku crkvu i protokom vremena, naravno, su popuštali pod tim strahovitim pritiskom. Što se tiče Borojevića, je on ostao pravoslavac? On je utisak umro sa većim osjećanjem pripadnosti Nemačkoj nego pravoslav. On je kršten u Karlovačkoj mitropoliji kao Srbin, njegov brat Nikola, znači Svetozar i Nikola, tu nema apsolutno nikakve dileme. Međutim, šta se dešava? Recimo, Frankovci u Hrvatskoj ruše spomenike na grobu njegovih roditelja. Za vreme Drugog svjetskog rata, oni su iz Banije, iz njegove šire porodice, 30 i nešto članova je streljano. Znači, Hrvati kad pričaju o Borojeviću kao Hrvatu, oni zaborave ovaj drugi segment, da su mu rušili grobove zato što su Srbi, kao što su radili Teslinim roditeljima, zato su streljali njegove
potomke iz neke šire porodice zato što su bili Srbi. Znači, ovamo su im prihvatljivi, ovamo nisu prihvatljivi. Tako da je to, i mislim da u periodu od nekih narednih 15-20 godina potpuno će se zatomiti svaki trag o tim ljudima i njihovom postojanju i njihovim delima. Njih ima i ovakvih i onakvih, ima divnih primjera. Ima primjer, recimo, u Prvom svjetskom ratu Dimitrije Konjović, brat od strica Milana i Petra Konjovića, koji je inače isto germanizovano se tamo vodio kao Demeter Konjović. On je prvi pilot, on je hidroavionom potopio francusku podmornicu i onda je sleteo na Jadranu. Ova baza im je hidroplanska bila u Kumburu. On je sleteo da pokupi preživele pilota, onda su se zakačili na njegov liniju dok nije došao austrijski brod iz Boke da ih evakuiše. Onda su Francuzi napravili prijem to veče i onda su narednog dana otišli za zarobljeništvo. A prethodnog dana je bio u misiji gde je trebao da bombarduje francuske brodove koji su evakuisali srpske trupe iz Drača i on je bacio bombe u more, a ne na brodove. I na jednom od tih brodova je bilo Miroslavljevo evanđelje. Tako da ima zaista priča i ovakvih i onakvih, ali mislim da je red da se napravi jedna vrsta kataloga gde će se pobrojati, ovog puta su u pitanju stotine generala, desetine podmaršala, jedan feldmaršal, veliki broj njih sa baronskim titulama. Mnogi Srbi dobili su poemstvo, veliki broj tih grbovnika porodičnih je sačuvan. Bilo je nekoliko izložbi u Beogradu gde su sve te privilegije, sve te diplome izlagane kao svjedočanstvo o uspehu Srba na Bečkom dvoru. Većinom se čuvaju kod nas u Istorijskom muzeju Srbije i Muzeju Vojvodine. Dr. Dušica Bojić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije, je organizovala tu izložbu i napravila fantastičan katalog. Ja sa njima imam divnu saradnju i očekujem materijal od njih, kao što evo juče sam dobio pozitivan odgovor iz Matice Srpske, koji ima jedan fantastičan rukopis koji do sad nije bio objavljavan od Srbina generala Avrama Đukića, koji je u drugoj polovini 19. veka bio austrougarski general i koji je napravio rukopis o Srbima, generalima i pukovnicima u austrougarskoj vojsci od početka 18. veka pa do praktično raspada monarhije. Tako da, eto, institucije koje su zaista bitne, one su otvorene i smatram da će ovo biti odlična prilika. Moj recenzent na ovoj knjizi će biti dr. Mile Bilajac, direktor Instituta za noviju istoriju, inače čest gost kod vas u ćirilici, tako da, eto, okupljamo se, sad što kažu, pripremamo. Koliko traje izrada takvih knjiga? To su velike monografije sa dosta dokumenata, fotografija, znači nije to klasično istorijsko deo. Ti si više ljubitelj, zanesenjak koji je posvetio tome život i često takvi ljudi više uspevaju nego klasični istoričari. To su takozvane naučno-popularne knjige. Znate, ovi istoričari kažu, evo ga Babac opet napravio slikovnicu, ja se smijem, meni je to drago, jer oni to ne mogu da naprave. Prema tome, ja sam malo rasterećen i na neki način u prednosti. Imam podršku velikog broja istoričara, kao što, evo, ponedeljak i Predrag Ivo Marković me pominjao u nekom lepom svetlu, ja mu se na tome zaista zahvaljujem. Nije, uradio si nešto što nisu radili. I ova knjiga će također biti bogato ilustrovana. Ja već sad, evo, pripremam portrete iz Galerije Matice Srpske, iz Narodnog muzeja, iz bečkih arhiva, gravire. To je jedan moderan način interpretiranja istorije. Mi smo često bili besni na Hrvate kad smo na History kanalu vidjeli njihovu seriju Hrvatski vladari, a zašto mi nismo napravili svoje? Ima jedan o kome nikad neće napraviti epizodu. To je Tomislav II ili ti vojvoda od Spoleta koji nogom nije kročio na hrvatsko tlo. Ante Pavlović i Mussolini su dogovorili da on preuzme krunu i vojvoda... Njemu su se gadili oni, pošto je imao uvida u zločine koji su već napravili 1941. godine. On nije htio da dođe. Da, tako da ima i ta epizoda, nažalost, nikad neće biti emitovana na History Channelu o Tomislavu II. Dobro, ali nismo mi krivi što nismo mi napravili takve serije. Tačno. Evo sad ima i Dubrovnik, to je napravljeno na jednom stvarno svetskom nivou gde je animacija 3D, ne znam da si gledao ovu seriju isto na History kanalu, kako oni predstavljaju istoriju Dubrovnika. I to verovatno isto nema Srba uopšte. Pa naravno da nema. Nema ni Srba katolika, nema ni Srba pravoslavnih, a činjenica, do duše, Dubrovnik je uvijek bio za sebe. Njega vole da svojataju i Hrvati i Srbi, on je bio za sebe, ali su njemu živjeli i Srbi. Znači, prosto je neumitna činjenica da posle velikih osvajanja Sulemana Veličanstvenog, posle Mohačke bitke,
Hrvati beže u severozapadne krajeve. Znači, tada su nacije bile daleko malo brojnije nego što je to danas slučaj. Ne ostaje skoro ništa od supstance. I onda Srbi protokom vremena naseljavaju te prostore. S druge strane, nije to trenutak kad se Srbi prvi put tamo pojavljuju. Imate manastire Krka i Krupa iz prve polovine 14. veka, imate manastir Kovilj u Podunavlju u Bačkoj iz 13. veka. Znači, Srbi su tu prisutni mnogo ranije. Prve države su bile upravo tu, a ne na teritoriji današnje Raške. Tu se stvaraju prve srpske u Dalmaciji, u Zahumlju, u Bosni. Sad ovo da se vratimo samo što ste pomenuli sad šta je naučni pristup, šta je naučno-popularni. U 21. veku vi se informišete prvo tako što odete kod gospodina Googla i ukucate neki pojam i onda vidite šta će vam izaći. Kada ukucate gomilu ovih pojmova, izaći će vam samo hrvatski izvori. Niko nas ne sprečava da se armija mladih ljudi, studenata sa fakulteta filozofskog koji studiraju istoriju ili ovi, da kažem, angažovani od strane nekih drugih organizacija koji su aktivni na internetu, pa neka uzmu takve kataloge sa nekim našim ličnostima, pa neka unose u Wikipediju u slobodno vreme. Evo, recimo, ovakve knjige se pojavljuju moderne monografije u Hrvatskoj, ne samo filmovi, i ako mi ništa ne uradimo, ceo svet će prihvatiti da celo jedno iskustvo i istorija Srba graničara će postati deo Hrvatske. Jedina razlika je što je kod njih to institucionalizovano i to je državni projekat, a ovdje kod nas je to na nivou entuzijazma pojedinaca. Hvala Bogu i da nas ima. Što kažu, ono neka svako učini koliko može, pa i to... Hvala ti. Hvala najlepše.